ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Аз ҳама шумо хоҳиш ки дар зери видео лайк монед ва ба канали мо подписатсия кунед ва қиссаи навбатиро то охир хуб гӯш кунед. Худованд аз ҳама шумо розӣ бошад. ин воқеаро як бародари таксистамо нақл карда медиҳад, гуфта суханро оғоз кард муаллиф. ман 20 сол мешавад ки ронандаи таксӣ ҳастам ва зиндагиамро пеш мебарам. аз ин 5 сол пеш шабҳо хобҳои тарсовар дида хоб карда наметавонистам. субҳ барвақт аз хоб хеста мошинро омода мекардам, албатта пас аз намози бомдод, ва ҳамин тавр ба роҳ баромадам. вақте дар роҳ мерафтам ки қадди роҳ 3 нафар даст боло карданд. дар миёнбанд доштанд. маълум буд ки онҳо ба ҷаноза мерафтанд. ман шудам онҳо ба мошин савор шуданд ва яке аз онҳо дар деҳаи ҳамсоя барои ба ҷаноза дер монданашонро таъкид карда гуфт ва илтимос кард ки онҳоро ҳар чӣ зудтар бирасонам ва каме пули зиёдтаре ҳам тахлиф карданд. ман розӣ шудам. дар роҳ мерафтем, бо ҳам шинос шудем ва баъд гуфтанд ки дар деҳаи ҳамсоя як марди обрӯманд аз дунё гузаштааст. ҷаноза баъд аз намози пешин будааст. ҳоло то намози пешин тақрибан 2 соат вақт буд. бо сабаби роҳ дур буданаш каме суръати мошинро баланд кардам ва дар 1.5 соат ба макони гуфтаашон расидем. худованд раҳмат кунад, падарамро мегуфтанд ки ҳама кори дунёро паси сар гузору ва бар тӯю маъракаҳо ва ҳатман ба ҷанозаҳо иштирок кун, зеро рӯзе мешавад ки бар ҷанозаи ману ту низ иштирок мекунанд. ман ҳам ҳамроҳи онҳо ба ҳавлии ҳамон хонадон дохил шудам. дар ҳақиқат марди бою бадавлат будааст. дар қишлоқ танҳо худаш бой аст ва дигарон фарқ мекард. вақти ҷаноза шуд, майитро бо тобут гузошта ба кӯча бароварданд. одамон барои хондани намози ҷаноза саф кашида, ман ҳам ҳамроҳи онҳо саф кашидаму дар саф рост истодам. имом намози ҷанозаро шурӯъ карда истода буд ки ногаҳон ғавғо сар заду дод вой баромад. ман ки дар охарини саф будам, чӣ шуданашро нафаҳмидам. ба сӯи одамоне ки додувой мекарданд рафтам. ба чашми сар бинам ки тобутро як мори калон гирд карда гирифта буд. имомро бошад барои хондани ҷаноза роҳ намедод. дар ҳамин вақт ба ёдам ҳамон хобе ки медидам ба ман оромӣ намедод. таъбири ҳамон хоб ба ҳамин воқеа баромад. одамон барои дур кардани мор кӯшиш мекарданд, аммо мор бошад одамонро ба тобут наздик шудан намемонд. дар ҳамин вақт имом ба одамон нигоҳ карда гуфт: бародарон, чӣ гуноҳ доштани ин одам танҳо бо худованд маълум аст. биёед якҷо дуо кунем ки шояд ин мор аз ин ҷо равад. ва ҳамин тавр онҳо сидқан ва холисан дуо карданд ва мор низ дур шуд. пас аз дуо мор ки дур шуд, баъдан ҳодисаи даҳшатнок дар ин бора содир мешавад. мегӯяд намозро хондем ва майитро ба қабристон овардем. ҳоло ҳам қабрро канда нашудаанд. байни одамон мишмише сар мезад. мегуфтанд ки ин мард чӣ гуноҳ дошта бошад ки ин қадар воқеаҳо дар ҷанозааш содир шуда истодааст. бубинед ки ҳоло ҳам қабраш 4 соат мешавад. наметавонанд ки зудтар бикананд. ҳамин тавр ҳама дастаҷамъона белу тапотка гирифта қабрро канданд. ҳама бо навбат бел мезаданд. куллан дар 4 соат қабрро омода карданд. ҳатто ки кандани қабр ҳам ин қадар душвор буд ки ба зур бо як азобу машаққат кандем ва як амал карда майитро ба қабр гузоштан монда буду халос. писари калонии майит барои ба қабр гузоштани падараш ба лаҳад даромаду пас аз чанд лаҳзае дод мезад. мегуфт: астағфируллоҳ, субҳоналлоҳ, ин чӣ ҳол аст? парвардигоро, ин чӣ ҳол аст? ва ба берун давон баромад. баъдан фаҳмем ки дохили лаҳад пур аз мору каjdуму чаён будааст.
بگاه هم شده بود نصف آدمان رفته بودند، زیرا 6 ساعت می شود که در سر قبرستان خسته شده بودند. ماندگان هم از زار و افکار چی کردنشان را ندانسته تنها دعا می کردند و می گفتند که خدایا از گناه این بنده گناهکارت بگذر و خودت رحم بکن. چایانها نیز آهسته آهسته نابود می شدند و علاج کرده میت را به قبر گذاشته. بعدا هنگامی قبر را که پوشاندند در حق میت دعا کردند، سوره ها خواندند و همگی بر خانه برگشتند. هنگامی که به خانه آمدیم، در خاندان همان جنازه شده استراحت میکردیم، دم میگرفتیم. پسرش نقل کرد امروز حالتهای خیلی غیر عادی صادر شد. بله، و این همه پدرم خودش گناهکار بود. خداوند بر پدرم رحم کند. حالا در قبر نمانده، اینقدر مصیبت، اینقدر حال و افکار. کی میداند در قبر چه روزها و چه حالتها این را انتظار است. میگوید ما گروه از این پسر میت پرسیدیم چی گپ شده بود، برای چی اینقدر حالتها در قبرستان شد، در جنازه شد، ما که بار اول میبینیم. پسر این میت گفت هرچند که پدرم باشد هم من از بای بدولت بودن پدرم شرم میکردم، زیرا پدرم هر کسی را می آورد به خانه کار می فرماند، حقش را نمیداد. هر کسی که حق خود را می پرسید او را لطکوب میکرد و از خانه بیرون میکرد و هر دختر جوانی را می دید که زیبا است، از عائله کمیزات است، او را به نکاح خود می در آورد. خلاص همیشه بر عذاب و شکنجه های مردم کار می داشت و خلاص. هر جایی که روم درباره پدرم دعاهای بد می گفتند. همینطور این حالتها، این مصیبتها همه از دعاهای مردم بیچارگان و مردم مظلومان است. بیشک میدانیم که خداوند دعای مظلومان را زود قبول میکند. دعای مظلوم و بیچارگان به پرده قبول می شود. اگر تا زمانی که انا همون مردم، همون انسان ها از پدرم راضی نباشند، من باوری کامل دارم که پدرم روزی خوش را نخواهد دید، حتی که در قبرستان. میگوید پسر این میت هر صبح پس از نماز بامداد میرفت به همه خاندانی که پدرش اذیت میداد، عذاب میداد، کار فرمانده پول نمیداد و آنها از معیار زیاد پول میداد و میگفت درباره این پدرم دعای خیر کنید و از او راضی باشید. تا آن زمانی که شما از پدرم راضی نباشید، پدرم در قبر عذاب میکشد و خداوند از او راضی نمیشود. و همینطور روزگی این مردمی بیچارگان را میگرفت. و میگوید یک شب فرزند این میت پس از انجام رسانیدن حق خدمت کرده های پدرش را که با روزگی این مردم دعا میکردند، خواب میبیند که پدرش الکی از عذاب آزاد شده است و میگفت پسرم هر کاری میکنی هرچند کوشش کن تا همان میراثی که از من باقی مانده بود، همان دولت و ثروتی که از من باقی مانده بود، به یتیمان، به بیچارگان، به نیازمندان صدقه کن تا که من به عذاب گرفتار نگردم. مؤلف این قصه همان انسان است که این واقعه ها را با چشم خود دیده است و نقل کرده داده است.